Gauez, ilargiari begira egon ginen, esperoan. Ilargiak bere navigazioa segitzen zuen, gure armada sohartu gabe. Betiereko ontzia balitz bezala goiko itsaso beltzean barrena. Kapitainia zen itzultzen. Soldaduak arerioez mintzo ziren, jadanik hain hurbil baitzituzten. Dunbotsa entzuten zen. Kaixo, ni Marene naiz eta gaur liburu hau irakurriko dut. Adiós. Kaixo, ni Liemni naiz eta liburu hau irakurriko dut. Zuek ze liburu irakurriko duzue? Pam, 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 pam. Non dago, tragika eta gorria bueltaka segin. Non dago. Lehenik, lurra arramaskatzen zuen, beraz eskan duzuen. Pizza txampura, ermet, arratoiak eta txegin. Hori irakurriko duzu? Bai. Pintxo zegoen fiesta batean. Gero ekarri zen saltsofoia. Begira, hau isla baten geratu zen harrapatuta. Badakizu zer gertatu den, ostirara 13ean. Betilu egitzatu dakinua, izinik edo hilda zegoen, ezin jakin. Han, konpainiak egiten zion eta elkarrekin jolasten ziren. Eta horretan, kortinaren ohe gainean egiten zuen jola. Zegoen. Hola, soy Araiz, tengo 11 años y no voy a ninguna parte sin mi perrita, Naka. Era Navidad el 24 de diciembre y como todo el mundo sabe, el 24 de diciembre el Orense deja de regalos en todas las casas. Pero esta vez no fue así. patito. ¿Y ese
qué es, Jorge? ¿Pero cómo se llama el pipí? ¡Un loro! Le dio bolas de colores que sabían a jamón y lo frenaban un montón. Y sintió un aroma delicioso. ¿Y qué era? Un enorme trozo ¡Mirad al jabul! ¡Vai! ¿Y el grumete cómo se llamaba el grumete? Benjamín. Pues Benjamín.